بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jedan od najbitnijih ibadeta u islamu, pored izgovaranja šahadeta i vjerovanja čvrsto u ono sa čim šahadet dolazi, je svakako obavljanje 5 dnevnih namaza. I kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan od Džibrila alejhi selam šta je to islam, spomenuo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem islamske stubove i odmah nakon šahadeta je spomenuo namaz. Na bitnost samog namaza nam ukazuje hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao da je ugovor između muslimana i nevjernika obavljanje namaza. Onaj koji u potpunosti ostavi obavljanje namaza je uznevjerovao, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa samim tim veoma je bitno da svaki musliman poznaje uvjete ispravnosti namaza i da poznaje sastavne dijelove namaza i stvari koje je dužan da obavlja u tom namazu i svakako stvari koje kvare njegov namaz. Pa ćemo se tako danas, ako Bog da, početi družiti sa jednom kratkom brošurom koja se zove Uvjeti namaza, ruknovi i vadžibi. Pa ćemo čitati tu brošuru i kratko komentarisati ono što se nalazi u toj brošuri. Kao što sam rekao, u toj brošuri se spominju namazki šartovi, namazki ruknovi, spominju se namazki vadžibi, zatim spominju se šartovi abdesta, farzovi abdesta i stvari koje kvare abdest, zatim spominje se značenje Fatihe i značenje etehijatu. Pa ćemo se danas početi družiti sa tom brošurom, nekih 40-45 minuta, pa ćemo završiti najvjerovatnije namaske šartove, a ako nam ostane slobodnog vremena, počet ćemo da komentarišemo i ostatak brošure. Pa kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog, samilosnog. To jeste tražim pomoć od Allaha spominjajući njegovo ime i bereket. Šurutu salati tis'atun. Namaski uvjeti su 9 stvari. Al-islamu, wal-aqlu, wal-tamyizu. Islam, razum, raspoznavanje, ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة, zatim uzdizanje nečistoće, a spomenut ćemo zašto kažemo uzdizanja, ne uklanjanje nečistoće, zatim uklanjanje prljavštine, وستر العورة, pokrivanje stidnog mjesta, ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية, ulazak u namasko vrijeme, zatim okretanje prema kibli i nijet. Ponovit ću još jednom, znači namaski šartovi su islam, razum, raspoznavanje, uzdizanje nečistoće, otklanjanje prljavštine, pokrivanje stidnog mjesta, ulazak u namasko vrijeme, okretanje prema kibli i nijet. Pa kaže šejh, ašartul awwal al-islamu wa didduhu al-kufr. Prvi uslov je islam,
a suprotno tome je nevjerstvo. Wal kafiru amaluhu mardud, walau amila ay amalin. A nevjernikova djela su odbačena, bilo koje djelo da uradi. Znači nevjernik bilo šta da od dobrih djela uradi, to mu neće biti primljeno kod uzvišenog Allaha i znači to neće imati nikakve vrijednosti na sudnjem danu. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, a dokaz za to je govor uzvišenog Allaha: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. Mnogobožci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju, kad sami priznaju da su nevjernici. Sad pazite, djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno boraviti. Znači ona djela dobra koja su radili na sudnjem danu će se poništiti. وَقَوْلُهُ تَعَالَى, i govor uzvišenog Allaha: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Mi ćemo djelima njihovim pristupiti i u prah i pepeo ih pretvoriti. Ašartu thani, drugi uslov za ispravnost namaza je al-aqlu wa didduhu al-junun. Razum, a suprotno razumu je ludilo, odnosno bezumlje. Wal majnunu marfu'un anhu al-qalamu hatta yafiq. A od lude osobe je uzdignuto pero sve dok se toj osobi razum ne vrati. Wad dalilul hadith, a dokaz za to je hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: rufi'al qalamu an thalatha. Pero je uzdignuto od tri osobe: an-naimu hatta yastayqiz, wal majnunu hatta yafiq, was-saghiru hatta yablugh. Od osobe koja spava pa dok se ne probudi. Zatim od lude osobe sve dok joj se razum ne vrati i od djeteta sve dok ne pristupi šerijetskom punoljetstvu. To jeste dok ne dođe u doba šerijetskog punoljetstva. Zatim kaže šejh rahmetullahi alejh: "Athalithu at-tamyiz." Treći uslov za ispravnost namaza je raspoznavanje. Zna li neko šta je temyiz? Raspoznavanje. Reci. Zna li neko šta je raspoznavanje? Znači imamo dijete koje je malo, ima godinu, 2, 3, 4, 5. To dijete ne može da raspoznaje, da zna šta je avret, a šta nije avret. Da zna šta je dobro, šta je loše. Sve dok ne napuni 7 godina. Tada nastupa dob u kojem dijete može da raspoznaje šta je dobro, znači da raspoznaje dobro od lošeg i loše od dobrog. Da raspoznaje šta su avreti, a šta nisu avreti. Kada dijete stupi u tu dob, otac mu počinje naređivati da obavlja namaz. Iako bi to dijete činilo nešto od dobrih dijela, to će biti primljeno kod uzvišenog Allaha. A ako bude činilo loše djela, neće odgovarati za to. S tim da, znači u to doba, znači dijete još nije postalo, znači šerijatski, znači neće, kao što smo rekli, odgovarati za namaze koje bude izostavio, sve dok ne uđe u doba šerijatskog punoljetstva. Tada će znači za loša djela odgovarati, dužan je, znači da obavlja svih 5 dnevnih namaza. Ukoliko bi dijete u ovoj dobi, znači od 7. godine pa na više, koliko bi obavilo hadž, kakav je propis? Njegov hadž je ispravan, je li tako?
imat će nagradu za to. Međutim, sa njega neće spasti obaveza hadža. Jer znači, taj hadž mu tek postaje obaveznim onda kada postane šerijetski punoljetan. To jeste, znači, kada postane šerijetski, znači, kad mu postanu, znači, šerijetske stvari, znači, šerijetske naredbe obavezni. وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Granica temyiza, to jest raspoznavanja, je 7 godina, a zatim mu se naređuje namaz. Zbog govora Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naređujte svojim sinovima namaz kada napune 7 godina, a udarite ih zbog, znači, namaza kada napune 10 godina i وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ i odvajajte ih u postelji, to jeste u krevetu. Što se tiče udaranja djeteta zbog namaza kada nastupi 10 godina, znači u islamu je zabranjeno da se dijete jako udara. Znači, onoliko samo da, znači, shvati znači, veličinu namaza u islamu. Ako će to udaranje proizvesti suprotno željenom, onda, znači, nije propisano da se dijete udara zbog namaza. Ašartu rabi', 4. uvjet, raf'u al-hadethi, wa huwa al-wudu al-ma'ruf wa mujibuhu al-hadeth. Zatim, uzdizanje nečistoće. Kada kažemo uzdizanje nečistoće, mislimo na zamišljenu nečistoću. Znači, to su šerijatu zove hadeth. To jeste kada čovjek izgubi abdest, znači on je, znači, tad učinio hadeth, to jeste stvar koja ga čini nečistim. Znači, nije fizički nečist prljav, nego je, znači, to neka zamišljena nečistoća koja se uklanja sa abdestom. I taj hadeth se dijeli na veliki i na mali hadeth. Mali hades je ono, znači, što obavezuje uzimanje abdesta, a veliki hades je ono što, znači, obavezuje uzimanje gusula. 3 stvari obavezuju osobu da uzme gusul, to su džunupluk, hajz i nifas. I kaže šejh rahmetullahi alejh, wa šurutuhu 10, i 10 stvari su uvjet za ispravnost abdesta. Al-islamu, wal-aqlu, wal-tamyizu, wal-nijetu. Kaže islam, razum, raspoznavanje i nijet. Zatim kaže وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا بِأَلَّا يَنْوِيَ قَطْعَهَا حَتَّى تَتِمَّ الطَّهَارَ. Zatim da nosi sa sobom propis abdesta sve dok ne završi sa taharetom. To jeste, znači, da u toku uzimanja abdesta ne nijeti prekidanje abdesta. I samim tim, znači, nosi propis sa sobom, znači, do kraja samog, znači, svršetka abdesta. وَانْقِطَاعُ مُوجِبٍ. Zatim, prekidanje onoga što obavezuje uzimanje abdesta. Kao recimo da osoba obavlja malu nuždu, znači neće, znači, mu abdest biti ispravan sve dok, znači, u potpunosti ne završi sa malom nuždom, onda tek može da uzme abdest. وَاسْتِنْجَاءُ أَوْ اسْتِجْمَارُ قَبْلَهُ. Zatim otklanjanje, zatim čišćenje poslije velike i male nužde. Ovdje je spomenut istinđa i istidžmar. Zna li neko šta je istinđa, šta je istidžmar? Jeste li čuli za ova 2 termina? Znači, jedno je, znači, od ova 2 termina, znači uklanjanje velike i male nužde
vodom. To se zove istinđa. I čovjek će, znači, onoliko puta se oprati dok ne ukloni tu nečistoću sa sebe. A istiđmar je uklanjanje nečistoće sa suhim stvarima, kao što su kamenčići, papir, maramica i tako dalje. Što se tiče uklanjanja nečistoće sa suhim predmetima, sa tim suhim stvarima, to je dozvoljeno samo kod, znači, poslije male i velike nužde. I minimalan broj puta, znači broj puta čišćenja je 3 čišćenja. To jest u slučaju ako bi se ta 3 čišćenja zaista, znači, uklonio tu prljavštinu. Ako ne bi, onda je dužan da, znači, to ponovi još onoliko puta dok ne otkloni tu prljavštinu sa sebe. S tim da je bolje da čovjek spaja između suhog čišćenja i između pranja. I uzvišeni Allah je za stanovnike Kube, to jest onog mjesta gdje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgradio prvu džamiju, rekao za njih da voli one koji se puno čiste, a oni su zapravo, kada bi, znači, se čistili poslije male i velike nužde, znači čistili se sa suhim predmetima i sa vodom. Zatim kaže وَتُهُورِيَّةُ مَاءٍ, zatim čistoća vode. Ovdje, kada kažemo tuhurijetu ma'in, to je se da je ona voda sa kojom se čistimo čista, čisteća. Šta znači čista, čisteća? Šta je voda čista, a šta je voda čista, čisteća? Nije. Mislim, to što si rekao ima neke veze, ali nije, znači, tačna definicija onoga što tražim. Znači, čista voda je ona voda koja, kada bi ti, znači, kanula na kožu, na odjeću ili na mjesto gdje klanjaš, znači, ne bi, znači, bila preprekom ispravnosti namaza. Znači, ne moraš je ukloniti. Znači, nije kao prljavština koju smo malo prije spomenuli. Međutim, sa tom vodom ne možeš uzeti abdest. Znači, neispravno je sa tom vodom uzimati abdest. A to je poput vode koja je već korištena prilikom uzimanja abdesta. Znači, voda koja je korištena prilikom uzimanja abdesta, znači, ne može se koristiti za uklanjanje te zamišljene nečistoće. Jeste li sad shvatili? Znači, imamo čistu vodu, imamo čistu čistić. Znači, čista čistića, ona je voda sa kojom možemo uzeti abdest i uzeti gusul. Zatim kaže wa ibahatuhu, i dozvoljenost te vode. Šta znači dozvoljenost te vode? Da nije ukradena, jer nije dozvoljeno, je li tako, ukrada. Ako bi čovjek sa ukradenom vodom uzeo abdest, njegov abdest bi bio, znači, shodno šehovom mišljenju, neispravan. Međutim, inša Allah, ispravno je da bi njegov abdest bio ispravan, a bio bi griješan zato što koristi vodu koja je ukradena. Isto tako, ako bi čovjek obavljao namaz u odjeći od svile. Za muškarca je zabranjeno da nosi svilu. Ali ako bi svoj avret pokrio sa odjećom od svile, bio bi griješan. Međutim, njegov namaz bi bio, inša Allah, ispravan. Zatim kaže وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ إِلَى الْبَشَرَ, uklanjanje onoga što sprečava vodu da dopre do kože. وَدُخُولُ وَقْتٍ
ulazak u namasko vrijeme. Zašto je šejh rekao ulazak u namasko vrijeme, a nije rekao namasko vrijeme? Zato što njegov namaz ni u kojem slučaju ne bi bio ispravan ako bi ga klanjao prije namaskog vremena. Dok bi, recimo, ako bi ga klanjao poslije namaskog vremena, bio bi mu ispravan. Recimo, čovjek zaboravi da klanja namaz u svom vremenu i sjeti se poslije namaskog vremena. Znači, ta će naklanjati taj namaz, njegov namaz će biti ispravan. Međutim, ako bi osoba mislila da je nastupilo namasko vrijeme i klanja namaz, zatim čuje ezan, čuje da je nastupio, da je tek nastupilo vrijeme, a on završio sa namazom ili bio u toku namaza, tada mu taj namaz neće biti ispravan, to je se taj farz koji je klanjao. Zatim kaže وَدُخُولُ وَقْتٍ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ لِفَرْضِهِ. Ulazak u namasko vrijeme za onoga čiji je hades stalan. Znači ovdje kaže šejh ulazak u namasko vrijeme za onoga čiji je, znači, hades, ta nečistoća stalna. To jeste, šejh u ovom dijelu želi da kaže da osoba kod koje nečistoća stalno, prljavština, znači stalno izlazi iz njegovog tijela, znači ne može da je kontroliše, dužan je onda kada nastupi farz namaz, to jest vrijeme farz namaza, dužan je da otkloni tu nečistoću i da uzme abdest, a zatim da klanja taj farz. I kada nastupi sljedeći farz, dužan je da isto to ponovi. Kao primjera radi, osoba koja ne može da kontroliše svoju mokraću. Znači stalno bez kontrole mu izlazi mokraća iz tijela. Takva osoba je dužna da onda kada nastupi namasko vrijeme, da znači otkloni tu nečistoću, da uzme abdest i da klanja taj namaz. I onda kada nastupi sljedeće namasko vrijeme, dužan je da to isto ponovi. Ili recimo žena koja ima istihazu. Znači stalno joj krv izlazi, znači dužna je da tu krv, znači, odstrani, da se očisti, da uzme abdest i da obavi namaz. Zatim kaže وَأَمَّا فُرُودُهُ فَسِتَّ. A 6 stvari spadaju u farzove abdesta. غَسْلُ الْوَجْهِ وَمِنْهُ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ. Pranje lica, a u to spada pranje usta i ispiranje nosa. وَحَدُّهُ طُولًا مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقْنِ. A granica lica je, znači, vertikalno od mjesta gdje, znači, raste kosa pa do brade, a horizontalno وَعَرْضًا إِلَى فُرُوعِ الْأُذُنَيْنِ. A horizontalno, znači, od uha do uha. Znači čovjek je dužan da opere, znači, lice od, znači, mjesta gdje mu raste kosa pa do brade i od uha do uha. Ako bi, recimo, čovjek imao bradu ovako kako ja imam ili vedran kako ima, znači dužan je da produži. Znači nije samo do brade, već da produži do kraja, znači nije samo od brade, nego da produži do kraja brade. To jeste do brade, znači mislimo na dlake od brade. Osim da osoba, recimo, da joj se, znači, vidi koža ispod brade. Znači nije gusta brada. U tom slučaju će, znači, isto ovo ponoviti, ali neće biti dovoljno da samo vanjski dio opere od brade, već je dužna da protrlja, znači, kroz bradu kako bi voda stigla do
kože, to jeste do tog dijela kože koji se vidi ispod brade. وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. Zatim pranje ruku do iza laktova. Znači, ruka počinje od vrha prstiju pa do iza lakata. I nakon, znači, što osoba završi sa pranjem lica, dužna je da opere ruku, znači od početka, znači od vrha prstiju pa do iza lakta. Znači sve, znači opereš, znači do iza laktova. وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ. Zatim da učini mesh po čitavoj glavi, a u to spadaju i uši. Znači kreneš, znači od onog dijela gdje si, znači od onog dijela do kojeg si prao lice i ideš do kraja glave, to jeste do potiljka. I vratiš, znači sunnet je onda da se vrate ruke i onda se, znači ona učini mes po ušima. A drugi rivajet u mezhebu imama Ahmeda je da je, znači, dovoljno da čovjek potare većinu glave. Znači ne mora svaki dio glave da potari. Znači ako bi recimo ostao manji dio glave da nije potrao, znači shodno tom rivajetu, njegov abdest je ispravan. وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Zatim da opere noge do iznad članaka. وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاهِ. Znači peta stvar je redoslijed, a šesta je uzastopnost. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. A dokaz za to je govor uzvišenog Allaha: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. O vi koji vjerujete, kada hoćete namaz da obavite, operite svoja lica, svoje ruke do iza lakata, potarite po svojim glavama i operite svoje noge. A dokaz za redoslijed je hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ibda'u bima bada Allahu bihi. Krenite odandje odakle je krenuo uzvišeni Allah. To jeste krenite odandje, znači kako je uzvišeni Allah, znači onim redoslijedom kojim je uzvišeni Allah spomenuo Kur'an. Zapravo ovaj hadis je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio po pitanju saja između Safe i Marve. Pa je uzvišeni Allah rekao da je, znači Safa i Marva, znači da je, znači od sastavnih, znači dijelova, znači umre i hadža. I da, znači shodno tom redoslijed koji uzvišeni Allah inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Kaže zaista je, znači Safa i Marva od Allahovih znakova. Pa je Allah uzvišeni spomenuo prvo Safu, pa je onda spomenuo Marvu. Pa je shodno tome Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: počnite odande odakle počeo uzvišeni Allah. On je počeo od, znači prvo je spomenuo Safu, a onda je spomenuo Marvu. Pa shodno analogiji, isto tako za abdest, uzvišeni Allah je prvo spomenuo lice, pa je spomenuo pranje ruku, pa je spomenuo mes po glavi, a zatim pranje nogu. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. A dokaz za uzastopnost je hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju osobe koja je, znači osobe koju je vidio da jedan dio njegovog stopala, znači nije voda pokvasla. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se vrati i da obnovi svoj abdest. To jest Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao
da se vrati i da, znači, ispočetka uzme svoj abdest. A nije mu rekao da se vrati i da opere samo onaj dio noge koji, znači, nije voda pokvasla. Pa je tako u tom slučaju, znači, izostavljena uzastopnost, pa je čovjek dužan u takvom slučaju da svoj abdest, znači, od početka pa do kraja ponovo uzme. I zatim kaže šejh wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'a dhikr. A zatim vađib abdesta je bismila ukoliko se sjeti. Znači da čovjek kaže, znači, prije svog abdesta bismillah, a zatim da uzme abdest. Kaže šejh da je to obaveza. Ako se čovjek sjeti i izostavi, da njegov abdest neće biti ispravan. I to je jedan, znači, od govora islamskih učenjaka po pitanju ove mesele. Međutim, stav većine islamskih učenjaka i drugi rivajet u mezhebu imama Ahmeda je da je pohvalno, a nije obaveza, znači, izgovoriti bismilu prije abdest. Pa ako bi čovjek izostavio bismilu, njegov abdest bi bio ispravan, pa makar to svjesno uradio. وَنَوَاقِدُهُ ثَمَانِيَ. A 8 stvari kvari abdest. الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ. Ono što izađe iz dva otvora. Bez obzira šta bilo, da li to bila mokraća, da li to bila krv, mezi, znači, ili, znači, nešto drugo. وَالْخَارِجُ الْفَاحِشُ النَّجِسُ مِنَ الْجَسَدِ. Zatim, ono što izađe iz tijela, što je, znači, puno i što je neđaset. Kao primjera radi, čovjek povrati. Znači, to što povrati, znači, u islamu se smatra prljavštinom. Pa, znači, ako puno izađe to iz njegovog tijela, znači, izađe iz njegovih usta, znači, on je dužan da, znači, očisti tu, znači, prljavštinu, a zatim da uzme abdest. Ili recimo, ako čovjeku, znači, krv je u šerijatu nečista, znači, prljava je. Ako bi puno krvi izašlo iz čovjekovog tijela, znači, imao neku ranu i puno, znači, krvi izašlo iz te rane, dužan je da, znači, to opere, da očisti i da ona uzme abdest. وَزَوَالُ الْعَقْلِ. Zatim, gubljenje razuma. Ako bi čovjek izgubio razum, a zatim mu se razum vratio, bio bi dužan da ponovo uzme abdest. وَمَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَ. A zatim da čovjek dira, strastveno dodiruje ženu. Ako bi čovjek, znači, bilo koji dio tijela strastveno dodirnuo kod svoje supruge ili kod neke druge žene, znači, on bi izgubio abdest. Isto suprotno, znači, ako bi žena to uradila sa muškarcem, izgubila bi abdest. Ovo što kažem kod nekog drugog ne znači da je dozvoljeno da čovjek dodirio, nego ako bi, znači, čovjek to uradio, izgubio bi abdest. وَمَسُّ الْفَرْجِ بِالْيَدِ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا. A zatim da čovjek dotakne spolni organ, bez obzira bio to spolni ud ili analni otvor. Znači, ako bi čovjek dodirnuo svoj spolni ud ili, recimo, prilikom pranja djeteta pa dohvati spolni ud ili analni otvor, znači, tada bi, znači, bio dužan da ponovo uzme abdest. Znači, bez obzira bio to njegov spolni organ ili bio spolni organ od nekog drugog, kao recimo od njegovog djeteta, ta osoba bi bila dužna da ponovo uzme abdest. I po ovom pitanju ima puno pojedinosti i puno razilaženja. Međutim, ono što je, znači, najsigurnije s obzirom da je u pitanju namaz jeste da čovjek kada, znači, dohvati svoj spolni organ, bez obzira bilo to namjerno ili nenamjerno, znači, dužan je da, znači, sigurnije je da uzme abdest. Zatim kaže وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ. Jedenje devinog mesa. Znači, jedenje devinog
mesa kvari abdest. Upitan je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da li će čovjek uzeti abdest kada jede ovčje meso. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ako hoćete, uzmite abdest. Znači niste dužni da uzmete abdest. Kaže, da li će čovjek uzeti abdest ako jede kamilje meso? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači uzet će abdest, to jeste dužan je da uzme abdest. Zatim kaže šejh wa taghsilul mayyit, kupanje mrtvog, znači kvari abdest. Međutim, ispravno je, znači mišljenje da je, znači kupanje mejte da ne kvari abdest, nego da je pohvalno poslije toga uzeti abdest. وَرِدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ أَعَاذَنَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. Zatim otpadništvo od Islama, da nas uzvišeni Allah sačuva. Amin. Mi ćemo, ako Bog da, svakako, znači na kraju nam, znači predavanja, mi ćemo sve rezimirati. Znači kroz 1 minutu, 2, znači ćemo sve, znači ponoviti. Koliko smo već? 40. Išao završit ćemo, ako Bog da, namaske šartove i onda ćemo rezimirati, to je to. Kaže, a šartu al-hamisu, 5. uvjet je izaletu neđaseti min thalath, da otkloni neđaset, to jeste prljavštinu, sa 3 stvari. Min al-bedani, wal-thawbi, wal-buq'ati, sa tijela, sa odjeće i sa mjesta na kojem klanja. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, i svoju odjeću očisti. Spomenut ćemo samo jednu korist vezan za ovaj ajet. Znači ovaj ajet obuhvata, znači ovo što smo spomenuli, to jeste da čovjek, znači, svoju odjeću, znači bukvalno očisti od prljavštine kako bi mogao obavljati namaz. Također u arapskom jeziku se, znači, odjeća koristi za čovjekovo srce. Pa kaže, znači, وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ, i svoje, znači, srce od, znači, prljavštine, to jeste od primjesa, širka, očisti. A šartu asadisu setru al-aura, 6. uvjet je pokrivanje stidnog mjesta. Ajma'a ahlul ilmi ala fasadi salati man salla uryanan wa huwa yaqdir. Kaže, složili su se islamski učenjaci da je neispravan namaz onoga koji klanja bez odjeće, a u mogućnosti je da, znači, pokrije stidna mjesta. وَحَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ, a granica čovjekovog avreta, to jeste čovjekovog, znači, stidnog mjesta je od njegovog pupka pa do njegovih koljena. To znači između pupka i koljena, a koljena ne spadaju pod avret. Ako bi čovjek u toku namaza otkrio dio svog koljena ili svoje koljeno čitavo, njegov, znači, namaz, zapravo u toku namaza, znači njegov namaz bi bio ispravan. Također, ako bi pupak mu se, znači, otkrio, njegov namaz bi bio ispravan. وَالْأَمَةِ كَذَلِكَ, zatim kaže, znači, granica stidnog mjesta kod robinje je isto tako. To jest isto kao kod čovjeka. Znači, ista granica, znači, avreta kod robinje je kao kod muškarca. وَالْحُرَّةُ, međutim sad nema robinja, pa tako nećemo svakako ulaziti dublje u ovu meselu. وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجُوهَا, a slobodna žena je sva avret osim njenog lica. To jeste, sva je avret u namazu osim njenog lica. I ovo je jedan rivajet u mezhebu imama Ahmed. To jeste da je žena dužna da sve pokrije od svoga tijela mimo svoga lica u namazu. I pohvalno je da otkrije svoje lice u namazu osim u prisustvu
stranaca. A drugi rivajet koji je odabrao Ibn Kudame, rahmetullahi alejh, jedan od imama u hanbelijskom mezhebu, jeste da je, znači, ženi dozvoljeno da otkrije svoje lice i da otkrije svoje šake u toku namaza. A ostale stvari je, znači ostali dio tijela je dužna da pokrije. I ovdje ću samo skrenuti pažnju na nemar mnogih sestara koje otkriju vrat ili otkriju podbradicu ili otkriju lakat ili otkriju neki drugi dio tijela koji nije dozvoljen, znači da se otkrija. Kao što smo malo prije spomenuli, ako bi čovjek, znači, klanjao bez, znači, to jest ne bi u potpunosti pokrio avret, njegov namaz bi bio neispravan. Pa tako, znači, skrećem pažnju da sestre, znači, obavezno pokriju, znači, prilikom namaza svo tijelo osim svog lica. Malo prije smo spomenuli šta je granica lica. Znači, podbradak, znači ono što dolazi ispod brade, znači, to je avret i to je žena dužna da pokrije. Također, primjetno je da neke sestre stave, znači, mahramu i da je svežu oko kose i da je, znači, vrat bude u potpunosti, znači, nepokriven. Znači, to je svakako, znači, takav namaz je, znači, kod te žene je neispravan. Ili recimo da posebno kada, znači, ona donosi tekbire, kada digne ruke, znači, haljina spadne ispod šaka, ovako, prilike, i tako otkrije, znači, jedan dio svog lakta i svakako, znači, kada bi, znači, žena to svjesno radila, njen namaz bi bio neispravan. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. Dokaz za ovo je govor uzvišenog Allaha: o sinovi Ademi, lijepo se obucite kada želite namaz da obavljate. A šartu sabi', 7. uslov za ispravnost namaza je duhulul waqt, ulazak u namasko vrijeme. Malo prije smo spomenuli šta znači ulazak u namasko vrijeme. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره. A dokaz za ovo je i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis Džibrila alejhi selam, kada je, znači, predvodio Allahovog poslanika u namazu 2 dana. Jedan dan ga je predvodio na početku namaskog vremena, a drugi dan ga je predvodio na kraju namaskog vremena. Pa je rekao: Ja Muhammedu, as-salatu bejna hadejni l-waqtin. O Muhammede, namaz je između ova 2 vremena. I govor uzvišenog Allaha: Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Ej mafrudan fil awqat. To jeste obavezan da, znači, u određeno vrijeme namaz obavljaju. Znači, nije dozvoljeno čovjeku da namjerno, znači, izostavlja namaz u svome vremenu i da ga klanja poslije njegovog vremena. وَدَلِيلُ الْأَوْقَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى. A dokaz za vremena je govor uzvišenog Allaha: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Obavljaj propisane molitve kad sunce s polovine neba krene pa do noćne tmine i molitvu u zoru, jer molitvi u zori mnogi prisustvuju. Ašartu athaminu, 8. uvjet za ispravnost namaza je istiqbalu l-qiblati wa dalilu qavluhu ta'ala قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. 8. uvjet za ispravnost namaza je okretanje prema kibli, a dokaz zato je govor uzvišenog Allaha: vidimo mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu
i mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš da se okrećeš. Pa okreni svoje lice ka mesdžidu haramu i gdje god bio okreni svoje lice ka njemu. Ašartu tasi', 9. uvjet za ispravnost namaza je an-niyya wa mahalluha al-qalb wa at-talaffuz biha bid'atun. 9. uvjet za ispravnost namaza je nijet, a mjesto nijeta je srce, a onaj koji izgovara nijet jezikom učinio je novotariju. وَالدَّلِيلُ حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. A dokaz za to je govor Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zaista se djela cijene prema namjerama i zaista svakom čovjeku pripada ono što je naumio. I to je, znači ovdje ćemo stati sa brošurom i ako Bog da sljedeći mjesec ćemo nastaviti. Samo ću, rezimirati ono što sam spomenuo, a to su namaski šartovi, pa smo spomenuli šartovi abdesta, spomenuli smo farzove abdesta, spomenuli smo vađib abdesta i spomenuli smo stvari koje kvari abdest. Pa je, šejh rekao da su, namaski šartovi 9 stvari, a to su islam, razum, raspoznavanje, uzdizanje nečistoće, otklanjanje prljavštine, pokrivanje stidnog mjesta, ulazak u namasko vrijeme, okretanje prema kibli i nijet. Ponovit ću. Islam, razum, raspoznavanje, kao što smo rekli, raspoznavanje djeteta koje uđe, koje napuni 7 godina. Dijete koje napuni 7 godina, ako bi ispunio uvjete i ruknove za ispravnost namaza, dozvoljeno je drugim osobama da klanjaju za tim djetetom. Bez obzira što to dijete nije šerijetski punoljetno. Ako bi dijete od 7 godina predvodilo svoju majku u namazu, namaz njegove majke bi bio ispravan. Često se dešava da, s obzirom da muškarci, da očevi puno radi, da su puno odsutni od kuće, da majka podučava svoje dijete kako da obavlja namaz. Pa majka stane da klanja, a dijete prati majku u namaz. To jeste, majka predvodi dijete u namaz. Međutim, to je neispravno. Ispravno je da to dijete stane i da predvodi, ako je zna klanjati, ako ispunjava šartove, ispunjava ruknove za ispravnost namaza, to dijete predvodi svoju majku u namazu. وَرَفْعُ الْحَدَثِ, uzdizanje nečistoće, a ovdje se pod nečistoćom misli za ono što obavezuje uzimanje abdesta ili obavezuje uzimanje gusula. Zatim, otklanjanje prljavštine, kao recimo mokraća, krv, izmet i tako dalje. Wasatrul aura, pokrivanje stidnog mjesta, pa smo rekli da je stidno mjesto kod muškarca, od njegovog pupka pa do njegovog koljena. To jeste između pupka i koljena, a pupak i koljeno ne spadaju u stidno mjesto. I preče je da čovjek u namazu pokrije minimalno jedno od 2 ramena. To nismo malo prije spomenuli. A granica avreta kod žene je da je žena sva avret osim njenog lica i njenih šaka. To jest, u namazu je sva avret osim njenog lica i njenih šaka. Zatim, ulazak u namasko vrijeme. Rekli smo ulazak zato što, ako bi klanjao prije ulaska u namasko vrijeme, njegov namaz bi u svakom slučaju bio neispravan. Okretanje prema kibli i 9. uslov je nijet, a mjesto nijeta je u čovjekovom srcu. Pa smo zatim spomenuli uslove za ispravnost abdesta, a to su islam, razum, raspoznavanje, nijet,
da znači propis abdesta prati čovjeka do samog završetka sa abdestom. To jeste da znači u toku abdesta ne nijeti završetak uzimanja abdesta. Kao recimo čovjek zanijeti da uzme abdest i opere svoje šake, opere svoja usta, svoj nos, lice, opere svoje ruke i onda prekine sa nijetom abdesta i recimo zanijeti da očisti svoju glavu, očisti svoje noge, znači nema, pritom nema nijet da kako se zove, uzme abdest, znači njegov abdest bi bio neispravan. Zatim, otklanjanje velike i male nužde prije abdesta, čistoća vode, pa smo rekli da se tu misli na čistu, čisteću vodu, to jeste ona voda koja je ostala na onome na čemu je stvorena. Kao recimo voda u bunaru, voda u rijeci, voda u jezeru i tako dalje. I dozvoljenost vode, pa smo rekli to jeste da voda nije ukradena, pa smo rekli da je ispravnije mišljenje da je takav abdest ispravan, međutim osoba koja koristi ukradenu vodu je griješna. Wa izaletu, i zatim znači da čovjek odstrani ono što sprečava vodu da dopre do kože, ulazak u namasko vrijeme za onoga čija je nečistoća stalna. To jeste na početku svakog namaskog vremena, to jeste vremena svakog farz namaza, čovjeka znači osoba koja ne može da kontroliše svoju nečistoću, pa stalno izlazi iz njegovog tijela, znači dužna je da tu nečistoću odstrani, a zatim da uzme abdest. Pa smo spomenuli osobu koja ne može da kontroliše svoju mokraću ili osoba, znači ženska osoba koja ima istihazu, s obzirom da je istihaza, znači uglavnom kada znači krene ona traje, znači nije kratko, već neko vrijeme. Nekad čak neke žene imaju i mjesec dana imaju istihazu. Znači više toliko imaju jaku istihazu da ne mogu da pravi razliku između hajza i istihaze. Znači takve žene će svakako na početku svakog namaskog vremena otkloniti tu nečistoću sa sebe, stavit će nešto da se ta nečistoća ne širi i uzet će abdest. Pa smo spomenuli da je šest stvari spada u farzove abdesta, a to je pranje lica, u što spada pranje usta, ispiranje nosa, zatim pranje ruku do iza laktova, to jest da čovjek opere od vrha svojih prstiju pa do iza lakata, zatim potiranje čitave glave u što spadaju uši i šesto da čovjek opere svoje noge do iznad članaka, četvrto da opere svoje noge iznad članaka, peto je redoslijed, a šesto je uzastopnost. Ako bi recimo čovjek uzeo pola abdesta, znači ne znam, opru svoje šake, lice, ruke, potrao po glavi i prekinuo sa svojim abdestom određeno vrijeme, tako da mu je se, znači, jedan dio osušio. Znači, ako je recimo potirao po glavi, njegove ruke se osušle. U tom slučaju, ili recimo, znači, bilo šta, znači abdesta mu se osuši, pa onda nastavi sa uzmanjem abdesta, u tom slučaju je, znači, dužan da obnovi svoj abdest, a takav abdest mu neće, znači, kao što smo spomenuli, neće biti ispravan. Pa smo spomenuli vađib abdesta je bismila sa spomenu, to jest ako se sjeti bismile, pa smo rekli da je ispravnije da će mu abdest u svakom slučaju biti ispravan, spomenuo ili ne spomenuo bismilu. I spomenuli smo stvar koje kvari abdest, a to je ono što izađe iz dva otvora, bez obzira šta bila mokraća, izmet, krv ili znači nešto drugo. Zatim
ono što izađe iz ostatka tijela, znači mimo dva otvora, a nečisto je i puno je. Kao recimo da čovjek povrati ili recimo da mu puno krvi izađe iz rane, u tom slučaju je dužan da ponovo uzme abdest, zatim da izgubi razum, zatim da dohvati, da dodirne ženu, strastveno dodirivanje žene ili strastveno dodirivanje muškarca, zatim dodirivanje spolnog organa, bez obzira bio to spolni ud ili analni otvor, zatim jedenje kamiljeg mesa, zatim pranje, kupanje mejita, pa smo rekli da je ispravnije mišljenje da je pohvalno uzeti abdest poslije toga. I 8. da čovjek učini nevjerstvo, da izađe iz vjere, da nas uzvišeni Allah sačuva. Molim Allaha da ono što smo danas, da nam podari uspjeha, da ono što smo danas spomenuli, da u praksu primijenimo. Wa sallallahu wa sallam ala nabijina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.